در موج برنامه اطلاعاتی خبر. тоҷикистон ва O'zbekiston масъалаи марзиро баррасӣ карданд. қабули қонун барои таъмини сӯзишвории арзон дар Тоҷикистон. бо ояву ҳадис шӯрои уламо фатвои ваксинаро дод. садамаи маргбор дар даромадгоҳи нақби Истиқлол. қаллобии рӯзи равшан. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам Муниса Атамуллоева. таври вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон гузориш додааст санаҳои 26-31 марти соли равон дар шаҳри Ҷизахи ҷумҳурии O'zbekiston вохӯрии навбатии гурӯҳҳои кории ҳайъатҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии O'zbekiston дар комиссияи муштараки демаркатсионии Тоҷикистон-O'zbekiston баргузор гардид. бинобар иттилои манбаъ дар рафти музокирот ҷонибҳо корҳои аломатгузориро дар хатти сарҳади давлатии Тоҷикистон-O'zbekiston баррасӣ намуданд. ҷонибҳо доир ба хатти лоиҳавии демаркатсионӣ ва гузоштани аломатҳои сарҳадӣ дар хатти сарҳади давлатии Тоҷикистон-O'zbekiston мубодилаи афкор карданд, афзудааст дафтари матбуоти вазорат. гуфта мешавад, вохӯрӣ дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ баргузор гардида, дар натиҷаи он протокол ба имзо расид. маҷлиси намояндагони Тоҷикистон барои таъмини арзонии сӯзишворӣ дар бозорҳои кишвар ба қонуни буҷа барои соли 2021 тағйирот ворид намуд. Парлумон ба оҷонси захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати Тоҷикистон иҷоза дод, ки бензин ва сӯзишвории дизелиро бидуни пардохти андоз ва боҷи гумрукӣ ворид кунад. طبق اطلاع کاتبات پارلمان حجم سوزشواری که بدون پرداخت باج انداز وارد می‌گردد حکومت جمهوری تاجیکستان معین می‌کند. مشخص گفته نشده است که چقدر سوزشواری طریق امتیازی وارد می‌گردد. کریم گلمرادزاده معاون وزیر مالیه تاجیکستان ضمن معرفی تغییرات داخلدار به قانون بودجه برای سال 2021 تاکید نمود که هدف آن تأمین بازار استعمالی اهالی با مال‌های نیازی اول اینچنین بنزین و سوزشواری دیزلی میباشد. این در حالی است که ماه گذشته در بازار مواد سوخت تاجیکستان کمبودی مال جای داشته نرخ بنزین، سوزشواری دیزلی و گاز بالا رفت. نیمه ماه مارت در نقطه‌های فروشی سوزشواری پایتخت نرخ بنزین برای هر لیتر به 8.10-8.40 درهم وابسته از تمخم می‌رسید، در حالی که ماه فوریه نرخ میانه یک لیتر از 7.20 درهم زیاد نبود. شورای علمای جمهوری تاجیکستان از مسلمانان کشور دعوت کرده است که تعجیلاً از امگذرانی گذرند. این شورا با پخش یک مراجعتنامه که نسخه‌اش در اختیار اسپوتنیک تاجیکستان قرار دارد، از مردم کشور دعوت کرده است که بهر حفظ سلامتی خود و اطرافیان در نوبت اول شخصان کلانسال باید در نقطه‌های مخصوص طبی که از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شدند به تأخیر تعجیلاً امگذرانی کنند. بعضی انسان‌ها واکنش غیر فعال را به دعوت به امگذرانی با بهانه آنکه بعضی دایره‌های خارجی با واسطه امگذرانی می‌خواهند به مردم ضرر رسانند ترغیب می‌کنند. این صراحتاً مناسبتی غلط است که از سعی و تلاش خدمت به منفعت‌های بهترین مردم و جامعه‌ها جدا می‌باشد آمده است در مراجعتنامه. شورای علمای تاجیکستان با آیه‌های قرآن و حدیث‌های پیامبر اسلام نیز روی آورده می‌گوید شریعت انسانی سالم و زیبایی را توصیف نموده به استفاده دارو درمان دعوت می‌نماید. شورای علما با استناد به خلاصه‌های کارشناسانی ساحه طب می‌گوید همه واکسین‌ها تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی تندرستی قرار دارند و از همه گونه سنجش‌ها گذشتند. شرکت راهبان IRS از صدمه مرگبار در مسیر دوشنبه چناق خبر داد. санаи 31 марти соли равон дар километри 78-уми роҳи Душанбе-Чаноқ ронандаи автомобили боркаш аз ӯҳдаи идораи он баромада ба даромадгоҳи нақби Истиқлол бархӯрд, хабар додааст IRS. манбаъ афзуд мутаассифона бар асари садамаи мазкур мусофири воситаи нақлиёт баъд аз интиқол ба беморхона ҷон додааст. ширкат илова намудааст, ки кормандони роҳ аз лаҳзаҳои аввали рух додани садама ба макони ҳодиса сафарбар шуда ба осебдидагон кӯмак расонинданд. IRS ба пайвандони шахси фавтида ҳамдардии амиқ баён намуда аз ронандагон хоҳиш намуданд, ки ҳангоми ҳаракат бо диққат бошанд ва қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намоянд. бинобар иттилои Акбар Шарифи, масъули матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ДБ, сокини 38 солаи ҷамоати деҳоти чоргӯҳи шаҳри Исфара
бо роҳи фиреб ба боварии сокинони ин ҷамоат даромада пули мошинҳои харидаашро ба соҳибонаш барнагардонидааст. ба иттилои манбаъ, гумонбаршуда ДБ нахуст дар моҳи ноябри соли 2019 ба боварии сокини ҳамин ҷамоат марди 45 сола даромада як адад автомошини Nexia-ро ба маблағи 12 000 сомонӣ савдо карда гирифта, танҳо 3 000 сомониашро дода, боқӣ монда 9 000 сомониашро то ҳол барнагардонидааст. ин танҳо ягона ҳолат набуда, балки гумонбаршаванда як сокини 55 солаи Чоркӯҳро низ фиреб кардааст. гумонбаршуда автомошини ВАЗ-2106-ро бо нархи 6 000 сомонӣ савдо карда, 2 000 сомониашро дода, боқӣ мондаашро давоми 2 сол боз ба соҳибаш сокини ҷамоати Чоркӯҳ аз моҳи ноябри соли 2019 то ба ин дам нарасонидааст, гуфт котиби матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилӣ. зимнан нисбати гумонбаршуда парвандаи ҷиноятӣ боз шуда тафтишот идома дорад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. қабл аз анҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво барои имрӯз ва қурби азъор шинос мекунам. қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ барои имрӯз санаи 1 апрели соли 2021 чунин муайян шудааст. $1 амрикоӣ 11 сомонию 31 дирам, 1 евро 13 сомонию 29 дирам ва 1 рубли русӣ 15 дирам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Душанбе абрнок буда, боридани борон дар назар аст. ҳаво аз 5 то 8 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Хуҷанд ҳавои абрнокӣ пешгӯӣ карда шуда, ҳаво аз 3 то 5 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Панҷакент ҳавои абрнокӣ дар назар буда, ҳаво аз 5 то 9 дараҷа гарм мешавад. ин буд барномаи иттилоотии хабар. То барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.